i daljim planovima neformalnog Internet klub iz Kruševca. Internet klub inače čine mladi ljudi koji kroz duže vreme bave različitim oblastima, između ostalog i omladinskim radom. Mi smo se okupili početkom ove godine kako bismo zajednički realizovali ideje koje se uglavnom odnose na pre svega rad sa mladima, podsticanje volonterizma, neformalno obrazovanje, profesionalnu orijentaciju kao i na nove medije. Slogan naše grupe glasi ideje online i akcije offline, što ne simbolizuje polje naše delovanja. S obzirom da mladi najviše vremena provode na internetu, pa smo mi negdje htjeli upravo tu da im se obratimo i da ih animiramo da nas se pridruže, da zajedno realizujemo neke akcije u offline svetu. E-odgovor je prvi projekat koji smo mi proveli kao neformalna grupa u podršku fondacije Ani i Vlade Divet, gde smo se bavili temama zavisnosti od interneta i digitalno nasilje i htjeli negdje da ukažemo na neke pozitivnije i prosto kreativnije načine korišćenja interneta. Tom prilikom smo organizovali radionicu gde smo okupili 20 mladih, a rezultat cijela ove priče bila je brošura koju su oni kreirali, kao i organizovali prvog tweet-upa na lokalu gde smo prezentovali brošuru, a zatim i ceo događaj završili puštanjem lampiona, što je negdje stvarno ostavilo sjajan utisak na učesnike i negdje ih ispunilo entuzijazmom, a mi smo time bili okruženi da krenemo dalje, pa smo pokrenuli i drugi projekat pod nazivom Šare za C razglednica, uz podršku upravo Ministarstva omladine i sporta u okviru programa Mladi su zakon, a Kancelarija za mlade su mi jedni partneri na ovom projektu. Cilj ovog našeg projekta jeste da očuvamo zapravo kulturno nasleđe našeg grada i da motivišemo sve građane da se negdje uključe u ovu našu akciju, a već imamo 30 mladih koji zapravo sa nama zajedno rade na ovom planu i cilj svega će biti pokretanje jednog sajta. Nakon toga nas očekuje sledeća stvar, a to je još jedan projekat pod nazivom E-redakcije 037, koji se po drugi put provodi uz pomoć fondacije Ani i Vlade Divet, a cilj cele ove priče jeste organizovanje, odnosno snimanje volonterske omladinske redakcije koje će se baviti nekim zanimljivim ili prosto pozitivnim temama iz naše lokalne sredine koje nisu dovoljno promovisane i niti poznate. Ono što nas takođe očekuje je web-sajt naše neformalne grupe, uskoro registrovanog udruženja, a neki naši prosto dalji planovi ili planovi za naredni period jeste da osnažimo mlade da se bave preduzetništvom, usmerimo smo građane da koriste nove tehnologije u dobre svrhe, da ostvarimo niz volonterskih akcija u gradu, osnovno međunarodnu saradnju sa mladima širom Evrope i da negdje pokrenemo program edukacije iz oblasti profesionalne orijentacije i jedino mi je ostalo da vam napomenem da nas možete pratiti putem našeg Facebook kanala, Twittera i putem našeg YouTube kanala. Hvala vam.